Добрый вечер, дорогие друзья. Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр. Мөхтәрәм җырның сөюче якын дуслар. Вас приветствует лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан. Бүген сездә кунакта Бөтен Союз һәм Бөтен Россия конкурслары премиялары лауреаты, Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. После долгой разлуки с вами наш ансамбль очень рад этой долгожданной встрече и возможности вновь выступить в этом прекрасном зале. Инде безнең бүгенге очрашуыбыз һәркем өчен изге булган, изге Ураза гаете көннәренә туры килү безнең өчен икеләтә бәхет. Залда утыручы һәммәгезне дә барлык ансамблебыз исеменнән әлеге изге бәйрәм белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Итак, встречайте государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан.
Nurlu yüzlerine karab var miken sileşesin. Kar ormanın alanında uyne ballan ballası, kar ormanın alanında uyne ballan ballası. Ayrılganda kara kalın kız kirpegimi talganşı, ayrılganda kara kalın kız kirpegimi talganşı. Haydi haydi jigitler. Eyde bari ki bitkele kımışalık yüzükke, eyde bari ki bitkele kımışalık yüzükke. Ni kılınsa şu girişe illenmegen yigitke, ni kılınsa şu girişe illenmegen yigitke. Uysu cirde suci yılla şunda pazar beyina. Şeşek İke turu vat oynaydır, muyne kıygaç buyledir. İke turu vat oynaydır, muyne kıygaç buyledir. Yigite matkur kızı şiler, hafat salı oynaydır. Yigite matkur kızı şiler, hafat salı oynaydır. Aksusarlar haber verer sudağı kındızlarga. Aksusarlar haber verer sudağı kındızlarga. Min sağlınsam ayga karın sin kara yıldızlarga. Min sağlınsam ayga karın sin kara yıldızlarga. Sandık ağaçlar basıp kınar dallarını
Ay
bir yaş yigit dünya qılamay özlep uyanay sorunay Күңелі bir yaş қызына уялай Шәшілері түн yüzleri ay Tik yaş kız koy yüzleri ay Dərəz aşmay Yagırıp şaqamay Gıyşık halin eli bilmi Gamsiz yoklay Tanış yoklay Gıyşık halin eli bilmi Gamsiz yoklay
яшілік, әлләй сәрлік, озған ғымырыны біз сезімәдік. Аппақ микен, йымшақ микен, жаныйымның құллары, салауат көпірі кебеғанын ерген юллары. Ақ шабата ғиық, шабата машы қиық, сығылып кеткен қара миық, неше күрбәсін қиық. Шабата ғиық, шабата машы қиық, сығылып кеткен қара миық, неше күрбәсін қиық. Appak miken, yumşak miken, canıyımның kulları, salavat göbere gebeğanın yergen yolları. Ak şabata ғиық, şabata başı қиық, сызылып кеткен қара миық, неше күрбәсін қиық. Ak şabata ғиық, şabata başı қиық, сызылып кеткен қара миық. Versin kıyam.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Hürmetli tamaşaçılar, konsertimizning birinchi eshitishinin bilan tamam. 15 minut teneffüs şeyler içip yol etib olamiz. Дорогие друзья, первое отделение нашего концерта подошло к концу. Антракт. Oh
Бірем кереген. Шулай міне. Егін сеңа не керек? Қара қошты қыз керек. Не ішке соң керек? Әнеге келін керек. Не керек? Нишке билли кыз керек. Не ішке соң керек? Ансыз яна яшер. Егін сеңа не керек? Қазмамық ястық керек. Қозларымыз мамықсыз, қызлар йықлы ястықсыз. Бұнда сен білмегеш, ермәңінде вақыт. Егін сеңа не керек? Аққас қанаты керек. Не ішке соң керек? Ұшарға! Батыр қызлар құшарға! Үтік қарға, қошқы салма қыздарға. Ақшаң пайда. Ақша сізге керексе, бізде ол толы кісі. Ей, ақша керек ме? Бейігіз, бейі, төлеу. Бейгіттер,
Татарстан дәүләт җыр-фан бию ансамбле. Hürmetli тамашачылар, концертыбызның икенче өлешендә сез татар халкының көзге милли бәйрәме Каз өмәсе күренешен карап уздыгыз. Вы просмотрели вокально-хореографическую композицию «Каз өмәсе». В программе второго отделения мы продолжаем знакомить вас с песнями, танцами различных этнических групп татар. Программабызны дәвам итә Татарстанның халык артисты Рәшид Мустафин.
Deyməlimin sizə.
dostlar kelgen bir jırlap birikmigen ay bir jırlap birikmigen elde sende aştan ile kıştı diken kuşları ay kışlar diken kuşları kışlarım jırlap jiberim sizlerin eşin kızlarım ay sizlerin eşin kızlarım Urranganın kıymasın, vaçin bir kıyması, urranganın kıymasın. Kızıla kişi kızın kıysın, yeğenlerdir kıymasın. Yirtege suçlar, kaytarı alınmalı. Kaytarı alınmalı. Yirtege suçlar, kaytarı alınmalı.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Хөрмәтле тамашачылар, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бүгенге чыгышы әкренләп ахырына якынлашты.